namubajije arambwira ngo bamujyanye ku Nkanga, nanjye nari mfite inomero ya polisi wo ku Nkanga, ndamuhamagara ndetse umugabo wanjye bamugejeje aho, arambwira ati bahamugejeje ariko bahise bamukomezanya bamujyanye kuri burigade. Mu gitondo cya kare nabyutse ngenda i Kamembe, ngezeyo mbaza umupolisi nari mpabonye sinzi bwa ari bande, arambwira ati ntawe uhari. Mbaza ribu baravuga ngo umuntu bakiriye bwa nyuma ni umuntu bakiriye saa 7 zo ku manywa. Ndavuga nti ubu ngubu uyu muribu we ntiyarebye neza, njya ku wundi nawe arareba anyereka umuntu wa nyuma, arambaza se n'uyu, ndamubwira nti ntabwo ari uwo nguwo. Kubera ko bari badusigishije intambwe ntabwo nabashije kumva ibyo baganiriye byose bigendanye n'uwo mupolisi. Cyakora intangiriro yabyoho gikominara amubwira ngo azamukize ngo n'uwo mupolisi ngo ukora mu bwato bwa Mupagasi, ibyo narabyumvise. Twarazamutse tugeze haruguru mbona moto iraparitse ku rugo rw'umubyeyi uhari witwa Faustin Nyiramagambo. Tuhageze iruhande rw'iyo moto gitifu nibwo yabwiraga gikominari ngo gikomina ngo ni wenyine bari baje gushaka. Mbona wa muntu akoze gutya ku mufuka w'itako akuyemo amapingu bayamushyiramo. Ndifuza ko bandekurira umugabo pe bakamumba. Leta ni umubyeyi, inkorera ubushakashatsi indebere ko hari ahantu yaba ari imundekurire kabyara. Numva polisi irampamagaye, yabaye ngombwa ko ntega nyine kagenda. Gitifu na musaza hano mu gatebe turajyana, tugezeyo batubwira ati nta kindi twari tubahamagariye kugira ngo tubabwire ko ejo twagize impanuka gikominari ushinjwaga imbunda, ndetse hari n'abandi yavuze ko bazifite ariko ejo abonye ko bikomeye ariyahura. Ibyo uvuga nibyo, hari umuntu bikeka ko yiyahuye ari muri kasho, ariko ikibazo cye cyangwa se ibyo akekaho byari mu bugenzacyaha, mu rwego rw'ubugenzacyaha nibwo bakurikiranaga na dosiye. Yewe ntacyo narenzaho, mwari mumbayije nyine amakuru, menye ko ariyo ari umuntu bikeka ko yiyahuriye muri kasho aho ngaho ya polisi aho yari ari, ariko ko yakurikiranaga n'urwego rw'ubugenzacyaha. Ubundi se polisi igihe yakwemera ko yari imufite gute kandi yari yayimunye? Umva impungenge mfite ni uko nanjye bashobora kuza bakanyishyura mu nzu nk'uko bamugize. Kamanze mpere kuri iyi nkuru yari yanditswe n'Ijwi rya Amerika igahindurwa bwa nyuma ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021. Yari ifite umutwe ugira ngo Rwanda amayobera ku rupfu rw'umuturage, polisi ivuga ko yiyahuriye muri kasho. Muri iyo nkuru yatangiye ivuga ngo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda haravugwa igisa n'amayobera ku rupfu rw'umuturage Nsekanabo Joel wari utuye mu murenge wa Nkaka. Umuryango we n'abaturanyi bavuga ko yatwawe n'umuyobozi w'akagari ndetse n'umupolisi wambaye sivile. Noneho nyuma y'ibyumweru 2 batazi aho aherereye, kuwa mbere igipolisi cyamenyesheje umuryango we ko yiyahuriye muri kasho. Abo mu muryango wa Bwana Nsekanabo Joel w'imyaka 40 y'amavuko bahimbaga gikominari ndetse n'abaturanyi be bavugaga ko bamuherukaga ku tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere. Madamu Mukamuganga Claudine bashakanye yabwiye Ijwi rya Amerika ko umugabo we yatwawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kinyaga batuyemo ariwe Bwana Ndagijimana Japhet. Uwo muyobozi we yari kumwe n'undi musore wambaye imyenda ya gisivile, uwo ngo yambitse umugabo we amapingu hagana saa 12 z'umugoroba nko kuri iyo tariki, hanyuma bamwuriza moto bajyana nawe bombi. Gusa mu gukurikirana ngo ntiyabashije kumenya icyo umugabo we yaba yarafatiwe ndetse naho yaba yajyanwe gufungirwa. Amakuru y'iritabwa muri yombi rya Bwana Nsekanabo kandi anasobanurwa n'umwe mu baturanyi bari kumwe igihe yafatwaga, ngo yanamuhaye bimwe mu byo yari afite ngo abimujyanire imuhira. Uwo avuga ko muri bike yashoboye kumva haba harimo ikibazo cy'amakimbirane na polisi ikorera mu kiyaga cya Kivu. Ayo akaba akomoka ku bucuruzi bwa magendu. Nyuma rero yo gushakira ahantu hose hafungirwa abakurikiranwaho ibyaha ariko agaheba, ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere Madamu Mukamuganga Claudine yahisemo kwandikira ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi icyo yabusabaga cy'ibanze ngo ni ukurekura umugabo we. Bitunguranye ariko ku gicamunsi kuwa mbere
mu gihe ijwi rya Amerika yari gikurikirana iby'ibura rya Nsekanabo nk'uko babigaragaje muri iyi nkuru. Umwe mu bo mu muryango we yaje guhamagarwa n'ubuyobozi bw'igipolisi ku rwego rw'akarere. Aha ngo bamubwiye ko Nsekanabo yiyahuriye muri kasho ya polisi i Kamembe. CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, nawe yemeje ayo makuru ko Nsekanabo Joel yiyahuye muri kasho, ariko yirinze gusobanura uko kwiyahura kwaba kwakozwe n'ibyo yaba akurikiranweho. Gusa umuryango we ukaba utumva ukuntu umuntu polisi yari yahakanye ko idafite apfa yiyahuriye muri kasho yayo. Bwana Nsekanabo Joel ngo ubusanzwe ni umuturage ukora imirimo y'ubuhinzi akanyuzamo agacuruza n'amatungo, ariko mu buryo buciriritse. Umuryango we uvuga ko ntaho yigeze ahurira n'imirimo y'igisirikare cyangwa se igipolisi. Ndamutse nsoreje iyi nkuru ahangaha, ushobora kumva yuko hari uruhande ushobora kuba uhagazemo kuri uru rupfu rwa Bwana Nsekanabo Joel wo mu murenge wa Nkaka nk'uko twabivuze haruguru. Nyuma rero gikomeje gushakisha amakuru ajyanye n'uru rupfu, naje kugera ku kinyamakuru cyitwa Igihe, naho mpasanga indi nkuru ifite umutwe w'amagambo cyangwa se umutwe w'inkuru ugira uti urujijo ku rupfu rw'umuturage wiyahuriye muri kasho ukurikiranweho gutunga imbunda. Muri iyo nkuru baranditse ngo mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 1 Gashyantare 2021, umuturage witwa Nsekanabo Joel w'imyaka 40 y'amavuko wari uzwi nka Gikominari yiyahuriye muri kasho ya polisi mu karere ka Rusizi, aho yari afungiye akurikiranweho icyaha cyo gutunga imbunda. Mu gukomeza iyo nkuru baranditse ngo nyuma y'urupfu rwe umugore yatangaje ko umugabo we yari amaze ibyumweru 2 yarabuze kugira ngo atabwe muri yombi. Igihe yamenye ko byaturutse ku muturage watanze ikirego arega Gikominari ko yamukubise imbunda akanamukomeretsa. Ikirego cyarakiriwe ndetse gitangira no gukurikiranwa, maze Gikominari arafatwa arafungwa, anemera ko koko iyo mbunda ayifite. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yabwiye Igihe ati yafashwe kuko hari uwatanze ikirego. Muri iyi nkuru barakomeze barandika ngo Nyandwi Deo w'imyaka 38 utuye mu murenge wa Bushenge mu mudugudu wa Kasenjara mu karere ka Nyamasheke niwe watanze ikirego arega Gikominari ashingiye ku makimbirane bagiranye ahagana saa 4 z'ijoro ku tariki ya 18 Ukwakira 2020. Ahera ko amurega bukeye bwaho. Ku mugoroba wo ku wa kabiri yavuganye na Igihe ari kuva ku isoko aho akorera ibikorwa bye by'ubucuruzi bw'ibitenge. Yavuze ko umwaka ushize aribwo yagiranye ikibazo na Gikominari, ngo icyo gihe yari avuye gushaka imari ahura n'abantu baramufata baramukubita. Yari kumwe na mugenzi we bahangana n'abo bantu ari 2 bari bahuye nabo. Abo bantu ngo ni Gikominari n'uwitwa Membe. Muri iyo nkuru barakomeje ati ibintu byo urumva yarabijyanye, n'ubwato yarabujyanye, nibwo buryo natanzemo amakuru, ariko icyatumye mbikora ni ikintu nari mbonye kidasanzwe. Nari mbonye bafite imbunda yari Kalashnikov. Nyandwi yavuze ko icyo gihe yari avuye kureba ibitenge ngo yari abijyanye mu gihugu mu buryo bwa fraude. Uwo Gikominari we ngo yari umuntu utega isambaza wakundaga kuba aho ku mazi. Ati yari umuntu utega isambaza nawe ukorera kuri ayo mazi. Yari ari kumwe n'uwitwa Membe. Umunyamakuru yamubajije uburyo yaba yaramenye ko icyo Gikominari afite ari imbunda, asobanura ko barwanye maze akamukura mu bwato akayimukubita mu gituza. Ati twararwanye, sunika ubwato bwe, ahita ayikuramo ayinkubita mu gituza ngwa mu mazi. Twarongeye turafatana mu ijosi, arongera ayinkubita ku igufa ry'urwano, nibwo numvishe ingufu zishize noneho ngwa mu mazi.
Nyandwi yavuze ko ari inshuro ya kabiri yari ahuye na gikominari akamwambura. Uyu mugabo avuga ko uwo munsi yambuwe ibitenge 531 bifite agaciro ka $1,150,000. Bageze ku mutwe w'amagambo uvuga ku mugore wa gikominari avuga uburyo yafashwe, baranditse ngo umugore wa gikominari Mukamugenza Claudine, kandi muri ya nkuru ya mbere twasomye Mukamuganga Claudine. Yabwiye Igihe ko ubwo umugabo we yatabwaga muri yombi hari ku itariki ya 17 Mutarama 2021, wari yamusize mu rugo avuyeyo, agarutse asanga umuyobozi w'umudugudu yasize telefone y'umugabo we mu rugo, asiga amenyesheje abana ko baza kubwira nyina akavugisha uwo muyobozi. Ngo yaramuhamagaye amubwira ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yazanye n'undi muntu akaba ari bo batwara umugabo we. Ngo bahavanye baganira nta kibazo, bageze mu nzira nibwo ngo yamwambitse amapingu bakamutwara. Ati nayo maso twaherukanye kuva ubwo. Ku mutwe w'amagambo w'iyi nkuru ya Igihe igikomeje, baranditse ngo yemeye ko yasuye umugabo we akamushyira imyenda. Igihe yabonye amakuru ko nyuma y'aho umugabo we atawe muri yombi, umugore we yamenyeshejwe ku itariki ya 24 Mutarama 2021 ngo yamushyiriye imyenda yo kwambara. Mu kiganiro cy'iminota isaga 40, nta hantu na hamwe uyu mugore ngo yigeze yemerera umunyamakuru wa Igihe ko yigeze abona umugabo we kuva yafatwa. Gusa nyuma yo kumubaza niba ari we wamushyiriye imyenda, nibwo yemeye ko yamubonye, anavuga ko yahise afatwa n'ikiniga kuko yasanze amaze iminsi adakaraba. Ati namusanze hahandi hari urukiko rukuru rutakiburanisha, bo barambwiye ngo nzinduke saa moya mbe mpageze, nari nzi ko ari ukumumpa. Nafashe moto nahageze saa 12, mpageze barambwira ngo njye imbere mu kigo. Yakomeje avuga ko ubwo yinjiraga muri icyo kigo, umugabo we yahazanywe ari mu modoka ya polisi akikijwe n'abapolisi babiri. Ati yarimo imbere nabo bicaye hahandi hejuru. Uwo munsi yarababwiye ati ko inzara inyishe, mwambabariye umugore akangurira imineke. Baramubwira bati twebwe ntabwo twemera ko bazana ibiryo ahangaha. Ati ese mwambabariye akanzanira uburoso na korogati? Bati byo turabyemera. Ariko upfa kuduha iyo mbunda. Ngo umugabo yakomeje kubwira abapolisi ko bareka umugore we akajya kumuzanira imyenda, nabo barabimwemerera, banasaba umugore ko yaza kumugurira na kamambiri n'akabase ko gukarabiramo. Ati barambwira bati iyo myenda genda uyifate uyihereze polisi kuri sitasiyo. Ndababwira nti nta kindi namushyiramo nko kurya. Bati nta kantu twemera ko kurya, niyo myenda nashyizemo. Barambwira ngo ngure na kamambiri n'akabase. Nabishyize kuri sitasiyo ya polisi i Kamembe. Ku mutwe w'amagambo wakomeje iyi nkuru yanditse ngo yambwiye ko bamukurikiranyeho imbunda. Mukamugenza yavuze ko ubwo yabonaga umugabo we bicaranye bombi mu cyumba, maze abapolisi bamubwira ko umugabo we yemeye ko atunze imbunda. Ngo muri uwo mwanya umupolisi yasohotse hanze akanya gato, maze umugabo abwira umugore we ko akurikiranweho imbunda, ariko umupolisi agaruka ataramusobanurira neza. Ati ntiyamaze hanze n'isegonda, noneho abivugiraho n'umupolisi ahari. Arambwira ati nubwo watanga amadolari 100. Ati nubwo watanga amadolari 100 ukayizana. Baramubwira bati nubwo yaba ari muri Kongo utume umugore wawe ajye kuyizanayo. Nawe akambwira ati
nubwo baguca amadolari 100 ariko ubwo yari kuncira isiri ngo nubwo nabona aho nyigurira ayo madolari. Noneho ndavuga nti reka ngende nzajya gushakisha aho andangiye. Bati ese aho azajya kuyishakira nihe? Arabasubiza ngo aho nzajya kuyireba ni ahantu hitwa kuri Abote. Ndavuga nti noneho reka nzajyeyo, ndamanuka ngira ngo ndebe ko iryo joro ryacya. Nyuma y'iminsi 2 ngo polisi yabajije umugore kuri telefone niba yaragiye kuzana iyo mbunda, ngo ababwira ko aho yajyaga kuyireba atarabona umuntu umugezayo. Ati bongera kumpamagara nkajya mbura icyo mbabwira, barongera baramumpa ku wundi munsi ntibuka kuri telefone. Arambwira ngo wo kagira Imana wambabariye, nubwo yaba ari amadolari 400 angahe ukayatanga ukareba ko wanzanira iyo mbunda. Ati niba unkunda. Ndamubwira ngo ndajya gushakisha. Undi munsi barongera barampamagara, ndababwira nti uwo muntu ari kwa muganga, ndi kubabeshya nti ntabwo ndamubona ngo azajye kuhanyereka. Nyuma rero mu gusoza iyi nkuru ya Igihe, iperereza ku bapolisi ni ku gace ka nyuma. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera ngo yabwiye Igihe ko umugabo akimara gufatwa umugore we yamenyeshejwe ndetse akanamusura amushyiriye imyenda. Ku rundi ruhande, polisi y'igihugu yatangiye iperereza ku bapolisi bari bamurinze ibakurikiranyeho uburangare bushobora kuba bwaraganishije no kwiyahura k'uyu mugabo. Ati mu burangare hagomba kuba harimo uburangare, kubona umuntu ukurikiranweho icyaha nka kiriya ntibamucungire hafi ngo barebe neza imyitwarire neza ku buryo yashoboye kwiyahura. Mu gihe iperereza ryazagaragaza uburangare bw'abapolisi, CP Kabera yavuze ko bazafatirwa ibihano kuko baba batarujuje inshingano zabo uko bikwiye. Bivugwa ko uyu mugabo yiyahuriye muri kasho akoresheje imyenda. Aho ngaho niho iyi nkuru isoreje. Nanjye icyo nakoze gusa ni ukuguhuriza ndetse no kugusomera inkuru ebyiri zitandukanye ngo nawe uzumve. Tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Nitwa Shalom Niyomuvunyi. Nkwibutsa akantu kamwe, ni ugukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru tugutegurira kuri Trustworthy Studio. Ciao ciao.